yamamo akwaba afie tumirika ne hia yen e wo Facebook and afense YouTube na yen fa kasebo no enchiri mo ankasa ensemo yen hia kasebo na se efemfiri abrahusemu ne yen kopie mu e wo finfie mantem mechire Central Region na enkra efiri finfie mantem Cape Coast ene takrade kwantempon no so eba echiri mu am ekuro baako e wo kwantempon no so edi eda so no eye Adjoa Agyei eno no wo Cape Coast ene takrade kwantempon no so na Enquires brand ya kwesi wanom emanipa baako maako du baako no munyina de prepare mo pre no ano edin yi pam na eye Central Regional Fire Service odumi jadwuma yokuo ni ma ho enkrata no ba bonte na chire mu se Enquires no esi endo ata enumre emra na abo no nson apa ho sema aduasam na eye Opel Astra registration number no eye WR 4860-13 na no every Cape Coast edna ni achire mu commander ena eni Nissan minibus and registration number no CR 1414-23 eno so efita kwad na ndi achire mu ewo Cape Coast na make senka ne chire mu sem apasinyafo makudu ba kono mu yatete Nissan minibus ne mu de emu maako nwotwe eye merema ne mu mienu eye ma mu nyina prayer in fact ano ye de ye pan fra mo de akofa wonom e de makwa kopie mu e walimina polyclinic amekesa doctor fo gina omoso am wonom epre wonom enkwam na odumja adwumayeko ma no echire mu se enkwansane si ye no na ohyenkene na wotwi eye Opel Extra no chese ka na tete ye ma chese okohye mu no motwe na ntwe omo bre patwitwa ye sansa na wo mutumi agi nom no mu yiye ni pomode ane kopie mu wo Illumina polyclinic amekesa no soso ogina mu a wonom ebo ne nkwa ho eban na eye odumja adwumayeko ni ma no krata no echire mu am wombo moden esiesie kwan mu aka ahodo atwitwa gu nyina wombo moden nyina afiri makwan no emu ada hokram na odumja adwumayeko ni ma echire mu se bepem sam na yekese de wonom eni hyenkani kura fumsoni firi na nam so mankwanhia wei ekosu yenti omde kokobode amba Ghana ahyenkafo so omosra da yenim de yakoso ntimbom homaden America tente no eso nte se be ya nipa ahodo omonkwa efiri omonsa mankwanhia mu no eso betimi atie entisika enenso so eno anadwo no de kusi ye nipa 18 na awuo ewa hafano South East no sese nso Cape Coast endo anadwo nipa 11 ena prepra ewo Cape Coast kwano so accident say no akwanhia no aye new normal na eba ne sa ano odene pa eba ne sa ano odene pa eba ne sa ano odene nti ye besre ehun na ma offer ase ba akon ose eto man ne ba ne say dia say ya na ebete amana ya brese ade oma ya brese ade esa dia munyani amana ya brese ade oma ya brese ade esa dia munyani emo ya sika yento akasebo ne so na district court at the domestic violence and victim support unit omutwa nitia efren say yedofsu I know e wan crime mantem hanom ama Latifa Salifu bill ono ene maami okowi abofra ya won efoforo edi free postnatal ward edi ma man probi hospital na court na hye so betwie ye 200,000 Ghana cedis na sureties mienu so no etimi aka ho na sajina siewe ebaye ewa bra ye Latifa Salifu yi ekwa asendi bia ni mprenu so a okoye obenimbo sum ne de toso na won fimpi mienu ene aduonu suan ma ye ndede ana chese court no ehye se ma grant ni bill na emom betwie 200,000 Ghana cedis na sureties mienu so no etimi aka ho na Latifa omubo ne kwa adusu akọ akowi abofra a ne lawyer ye Dr. Hamisu Mohammed Esra so momomode ama ni bill na ye hwehwemu a asɛmdi bia ne beye ni na nya ade a obetwitwa o ma akwan mu obegya o ama hwehwemu a moye na timi akoso na judge ne so etimi grant ni bill awa bra ye nipa de asɛm ne call ye Chief Inspector Adjoa Agyei na oni honom na emom omutimi grant ni bill so wontwa 200,000 Ghana cedis na sureties mienu so emfa enka ho na ye Latifa ye mo hwe anim se ye fiada ye ne da odi kan ekwa asɛmdi bia no ye fiada ye ogefo boso ne de toso aduonu ana chese a police fo ye hwehwemu a etimi ekwache no esan se report bi beto odwa ye benada ogefo boso ne de toso dunso won mfimpi mienu ne aduonu sem se ye maami ya wedi fisha na aduasa miensa aye ne ho se nurse ni akoman probi hospital honom
akɔfa abofra ya wɔ ne foforo akyɛsɛ na no so ne maame a yɛfrɛ ne Precious Ankoma na ewura ahoyie papa ne ma mprobifoɔ wɔ hɔ no ma yɛ ɔmamufoɔ ne so timi kwa ya sabia hɔ no ma dededede ndi okɔ social media ne so a obia ɛkyerɛ na adwe ɛkyerɛ mu sɛ saa nneɛma na ɛkɔ so wɔ hɔ no papa so obi bɛkɔ ya sabia no akɔ wo ne ba na obi abɛfa abofra no ɛde na adwane ne yehu baabi abofra no wɔ ɛne nhwehwɛmu timi kɔ so ama mu hwɛ CCTV camera mu mo hu sɛ yɛ Latifa Salifu yi ana ɔyɛ ne ho sɛ nurse ni ɛkɔyɛ ana ɔkɔ wi a ɛyɛ abofra ya wo no foforo no yanto akase bɔ no so yɛnyina mu awa posifo ama ne bo ne nkopie mu ɛwa Asante Mantem na enkra free Asante Mantem mu ɛba ɛkyiri mu a emamu amienu wanom bɔ mutiri mpɔ sɛ ɔmo kɔ akɔbɔ korɔ no pa wa Asante Mantem ne court of appeal ɛyɛ judge ɔmo kɔ akɔwia no metu akasa wɔn ma pra ɔmo apira no ano ɛden yi pam na enkrata posifo de ba bonten ɛkyiri mu a asɛm yi esi ɛndra nadwo mra na bɔ dubaako apa ho sema aduasa pɛpɛpɛ na emamu amienu mutu saa na moyi de odi kan ne den ɛde Patrick Alo wanya mfinhyia no aduonu miɛnsa ɛna Akwasi Gyamfi wanya mfinhyia no aduonu baako na mo kyerɛ sɛ wɔmɔden a ɛma mo ho yɛ ha ɛkɔbɔ wura judge ni fia wɔtim ɛwɔ Asante Mantem so makɔbɔ korɔ no na ɛkɔgye ta na mo kodu ade adi kan mo yɛ ne sɛ judge no ne kaa no ɛna mo kɔ akɔwia ɛna no ɔmo wɔ hɔ no mo no mo hu sɛ kyɛ sɛ enipa bi atumi ahuri afa ne fence ne so ɔmo ato wɔ afa ho na ɔmo ahuri afa so ɔmo baaya ɔmo kita nkrante ana finsa paso ɛne yabo yaba na enka ne kyerɛ mi sɛ bodyguard ɛde ma judge no hu sɛ no bibi kɔ so a ehu bɔnmɔde twi pinkyɛ ɔkɔhwɛ yampa ne yampa nua ne yampa na posifo nkrata ne kyerɛ mu a ohun yɛ pɛ na ɔse dabi asɛm we di asɛm gyina me na so bɛma mu a ɔkɔ yɛ pɛ na ɔma ne ho yɛ ha ɛna saa nipa mienu a ɔmbɔ mu tempo so mbedi bɔne otumi ɛma etuo kasa wɔ no mkoto dwom ne dima yaw ne tem na mlanto de da fom ne moja ɛpram wɔ mo sam na eba saa pa na ɔbɔ mmɔden ɛfrɛ posifo mmɔden abɛkye wɔ no mkopie mu ɛwɔ kɔmfo anɔkye teaching hospital meka sɛ deɛ wɔ mu kyerɛ mi sɛ mlanto amienu apɔmuden no ɛyɛ pa ɔmbɛtumi akɔgyina emra nom na Asante Mantem mu aposifo ɛkyerɛ mu a yanka nkyerɛ Ghana de hye sɛ posifo na yɛde papa panti yɛma ɔma aba so efisane ma mutu enye no pa no mutu saa na mo na afi nso ɛyɛ bodyguard ne pa ma ne ho yɛ ha no gyan na so bɛma enkacha se ombetumi awiawia jeje ne pa fa na honya de anyina kuna ka be ha twen na Ghana Police Service enkrabata wa Asante Mantem se ya fantom anim wo mbekɔ so abɔ ɔman Ghana ye nyina ye ho ban na japade wo se bɛboa na akwafutechu amɔ na ɔman yi mu ɔmɔtataye no ɛso tumi atwa mu kyerɛ mu se wo hwehwɛ mana ho se nipa wei onya kɔna bɔ mo na kɔ yɛ police force ne mmoa na mo yɛ ho ban na bibia nkɔnkan ɛfa ma yɛn Yantoa Kasiabone so na Ministry of Interior Eden Sema Tuja HM say omo apply for Ghana Police Service, Ghana Prison Service, Ghana National Fire Service, any Ghana Immigration Service no mfimpi mienu ni aduonu num ni mfimpi mienu ni aduonu nsia centralized services e-recruitment portal no ade a omo aptitude test omo kyerɛ ne ho results ebetimi aba na nsɛm ni mu anasoye no ekyire ma omo bɛhyɛ ase nnewuku obenim bosom ne de toso nan mfimpi mienu ni aduonu nsia na kyerɛ results no etimi aba wa qualify wa disqualify ni nyinaa no betimi akyerɛ wo na omo san so edi tudwa ekyire mu sɛ wa betimi qualify no ade a na wo kɔ wanim akɔyɛ medical screening no Inti medicals ne so no betua ne ba ko pɛ de ama wom so fa ye Ghana Immigration Service send your services no fa mienu ana miensa ni na ba ko pɛ na obeye send your aptitude test no mo ye no pɛpɛpɛ na sisi ano applicant no enhye ne so se category A4 ebenyo mo results no benimbo so ne de to so nan ene enum san so ana category B4 benya no benimbo so ne de to so nsia ene nson category C no ane twatoɔ no ebenya no benimbo so ne de to so wotwe ene nkono ni nyina mfimpi mienu ene aduonu nsia ni mu wa ebeba se watimi aqualify no boaboa ho fma ye medical screening exercise na no ebekoso Adjoa benimbo so ne de to so du nsia mfimpi mienu ni aduonu nsia ni mu ende ombe momodia timi ama screening center obetimi akose ne ebe ya so no obetimi akɔ no akɔ your medical screening no
Then the Timwa Ubo Modia apply for your Ghana Police Service, Ghana Prison Service, Ghana National Fire Service, any Ghana Immigration Service. No, I was say with me a shannon so then the ultimate call porter and so Modia saw be check. Wouldn't him saw a category A, no one will sell Benimbo some need their tosso nine num a modia, category B and natchez or Benimbo some need their tosso sian so a modian. Na category C so ayo benimbo some need that also watching and no into an applicant no and shannon so and farmer. Yan to akase one so yan sanfi and inquire mu Central Region Finfi Mantemum. In Nigeria for one editwa ewa kaswa old market and edie one ayo yechere ada one more and some other show mobo edi chere one penny form. Na adwadi fo echere mu a ene oma yetimu obi nhwe obi ba. Na wa mo ho so na wa nkopa bibi anya ebedu baabi. Waso baya hye de obenya de ahwe fie ne baya den pa de amount omo ye adwuma wakaswa eye old market ebo adwuma den kakra nkro madwa de esu yenkuma mu enye sika kitu kekesie bia na omudi die nketenkete sam na mo kirem say wutu sanya east mense na nhyehyɛ say womba bebubu wom bia ya omudi dwa no womo eye temporary structures no mba bebubu ni nyina to agu na omo aye dwa no abefo kwan so omo de ba baya 24 hour economy na dwadefo na tumi akodi dwa hamache anopa ewia kataban anadwo de suom no bia timenya sika e da hye ne butum na akanifom na moda eye kaswa Petty Traders Association kuna no ekiremu a omoba bro ba de say apemba ko 1000 na anamontu ampanifo peso mutu na be ha omopa na omoda ache enti omonte ase ena na se kyena omo kiremu a sakoba se mpanifo no wie na omusi dwane fofora omuntu menya sika enko rent shop ne bi efise ne bo na be hura akosuru se kwam a omaso be ye hyepam na okanifo di womanim ne nsantwerefo kasa ne wo benim bosuma yo ne toso 9 ona ya twetwerefo penin ede ma ekuo no de den ede apia roja na wo kiremu a anamontu assembly no etu no enya sesebe wo motan aban ne mom ye ka wo man Ghana 24 hour economy a edwadifo ne ekuo mu di kan ya adwuma mo ye dada wo mokọ adwuma hamache awia tese da suom nyina mo ye adwuma enti mo ne aban ya adwene mom pa so mbetena sa aban mu bu wo shop no ngudie wane mo mpere ne mpreche ba ne se kuma beku wo mo no enya sem kuma na mna dwadifo ne kohia ye no moto nyom se ne ye mpini o ye mpene ye begya pata wo mu kiremi se ye nka nkyira kaso mpanifo ne awutu senya east municipal assembly ni se anamontu opese wotu no ene wo mo mpene wo mu de ka de nyum tu sei e hya wo mo ye kire na se enti wei adwadifo no enwuma mudi kan de hye wo mo ye kire na se na enuma chi no twetwerefo penin ede market so old market wono adwadifo nka bom ku no ne den ede Mr. Apia Rocha or the same say agent central for. We the traders, without the immediate effect of the ensemble and our honorable Felix Nakoyo, honorable Setsaba, they are our fan leaders of the house. Without their action in any moment from now, it leaves us with no action than to protest. And when I say protest, than to protest what is called demonstration, at which, at all costs, because that is the only source of our income where we live and find our life to live. So if it being demolished and can contain only 80 to 120 people, me as the secretary for Faith Traders Association, in our data, I have more than 800 people under the shade. So out of 800 people, and you are demolished to bring 120 people in existence, it means what our father and the land leader, honorable father of the house, Your Excellency John Dramani Mahama, obtaining and campaigning for a satellite market and 24-hour economy, it means our honorable Sesaba and honorable Felix Nakoyo is not in good terms with our father of the land. Because we the traders in Kaswa, it is only in Kaswa that when you come here 2 a.m., you get what you want to buy and buy. And that contains within
these same traders behind the pavement. So we the traders are doing the 24-hour economy even before in existence. So we plead on behalf of the House, Honorable and the Father of the House, Your Excellency John Dramani Mahama, Chief of Staff, the MP for Kaswa, Honorable John Atufosin, which then has always given us an assurance that we beg you, with all due respect, we cannot do anything, but we are begging you that Kaswa traders are doing the 24-hour economy before, and we add that this exercise of demolishing and restructuring of what is called new stores. Any I would tell no your church for penny at the Makaswa, what more would didra in Kumemu, the day at the Mr. Appear. Roja, and a quack cramon and a bad phony beans with Jemre, any day and century forecast of Muchim say. And yes, our money are buying any 24-hour economy of person what the bar. Nemum, Sabain, and penny went here when Musufre. Now, Bible the Trimu Posse, or Bayer Market, and I say, Jadibiano, a bear for Kwanswa. About how no Dutch if we say. A bisico did you know a kid to a church of point, just a new 2,000, a bit 1,000 be 500 cities. Now then about what you shop on, Nessa, yes, I saw quite enough in a cum chow on to mess up buying. A bente on Mantessa or Martinum, a bear damper. Honorable said Saba, or so be boo at Twegu. Now, what's the store? Ewo, Biana, ye dear Jano, or see Osia Pata 120, and I will see the American for my 24 hour. Ye nipa 800, and I was our place, you know. And she says, this store now, a 24 hour, ye be NJ, and what you price on the toast when they say, Bakubia 100,000 Ghana cities. Store no musino, I have old currency, I have 1 billion, and no musino, and some catchers I say, only Papa come to me, yeah, the Papa 4 and I 5, Makabo Magic, store on the back. And we tell us, I honor, ye 2 in every home. How I come see near on the pa. Now you said, no one from a year. Yeah, Pamanaco. The man I call you. Your papa to forcing. Who video a hoe, who overhead Nasa, ever share your book. Near him said, yeah, Pamana Yamanako, Neja. You know my son, you come out of Adjoa. Say where the West. My first bill, me kofa baako, e be 1,500. Me kofa first, me ton first, me first baako, e be 1,500 na me kofa. Me niska me de bejo stores. Na time aye beto aba no, omo ka kire say, my 2 men this ne 2 men this omo ba bebu apata no omo etuye. But enam say how akum si ye pese yesesa ni nti ne ye na akoyo e de baaye. Na esi aye de baaye na akoyo e ye West. Ye dofo adada ye. If you say, ye petty traders, you, kuna afford in your master, you had of 4 cano, or around 2 forcing, a Ramubai overhead Nasi Beshiamono, Mokasi at the man I call you, Munie Bedin ye, Masabasabia, my veteran half a ban saying, yes, Ramo, yes, Rama, some Bacas way, I'm from an system, now Tom Racas, my never be on the yes, Tosono, and your baby at the yes, Toswa, a ye, Bomada Roma, and Penny Fua. A bag, a bedra, and me a share what to a bag, and a man now, and not yes, as if it's one Roma. Ye got 12, yes, I am. Papa Roma, Kaswa, yes, so, I don't care. I will see, I'm a brother, yes, Roma, Papa Roma, yes, Papa, DLFM 106.9. Any I would tea a ready for one Adjoa Kaswa old market, Mujano Mudin Kumemo, and I would take one Aquisemi. Yentwa Kasia Boneso Nachiri Alhaji Ibrahim Adamson no ana yebisa hine adema New Jersey USA. Aye medical screening sanso anokoya adoye eye BP apparatus edema eye police officers somo mankra so eno ewa ahafo no southwest eye district nim na sa dwumedie ekọ so chesa police fo no amu mensim honum nyina akotwahie mu ewo four court honum edema district assembly hall no eni omokoye ekọ check eye omu BP ekọ check niema hodo ewo so mutimi checking na we na Chiri Alhaji Ibrahim Adamson na yebisa hini edema New Jersey USA ekasa anochie mu say ya di ohun ni sa police fo no so mapomude ho nsem ehunhia ye papa enunti anosi gina ye ne so obeye eye health screening ede amawom no wie ye anode asida PSA ede ma Ashanti regional minister sanso na DC ye wo hono ana police command so mu na timi aboa na dwumede etimi akoso osanso de asida ede ma medical team no so mu ni na hye se eye health screening na ekoso ni na bibia betimi akoso yesan se we ni na
eka dwumadi a wo di sane be ya Ghana ye fo fi de ye obani musum ni de to so nsia no sane ye nna ye ni agye so man Ghana nya frihia no eye aduosan kron no ye betimi edie no so ka ho bi enti no ye health screening no ede ma eye police fo a ewo ho. If they don't have their health, how can they use this equipment? How can they use their guns? So I decided to get these machines for them to check their pressure, their sugar level every single day. So that would determine whether they have a problem or not. Because they are so busy, they cannot go to the hospitals to do all these things. That is why I brought these machines here to donate it to them for free so they can check their health so that they will be healthy, so they can protect us like they did the other day. But I want to thank the regional minister for really making that way for me to come and meet the MCE and to meet the commander. I thank him so much. Dr. Frank Amwakwehene, we thank you so much for helping us in this way. That's the reason why I'm doing this today. Like I said, without your health, all your equipment is nothing. You have your gun, AK-47, you have your vehicles and everything. If you don't have your health, you cannot use them. So I'm advising myself and all the police officers, especially our commander, he has already checked his, to please, now that you have the machines, every morning have a little time for yourself, check your pressure, check your sugar, and make sure that you're doing good, and then you'll be healthy to be able to protect us. And watch what you eat. Watch what you eat is very, very important. Enwechi ana Alhaji Ibrahim Adams esan so de futuo ede kwama mabuna wo honom se omomomode antwe omo free basabasa ya won sane be ya Ghana mra entimi entwe omaso. Well, all I want to tell them is that whenever there's an issue, that's why we have these wonderful police officers. They take control of all those things. You don't take things into your hands. You don't take matters into your hands and do whatever you want. We are in a country that have rules and regulations and laws that we have to abide. And you have to follow that. If you go beyond that and do something else, the law will deal with you drastically. So we have to trust our police officers to really take control of that and protect us. And they are doing a wonderful job. Eniya wuti ye Chiwi Alhaji Ibrahim Adamson no ye bisahene Edema New Jersey ewo USA. Nenwachi ana district chief executive Honorable Abubakar Sadiq enso se neni agye ewade Alhaji Ibrahim Adams aye ediama omuniye papa paso wetimi organize screening exercise way ediama police for mo ewo mensini no san so esra mo wa manone na mom omoye oman for so say omomode ambeboa wom ewo mpesua ne se ne be ya eye niema ahodo ebeboa na pomuden ho sam so etimi akoye no mo su ebenya bi ewo mensini nim. This match no ya police for na eba boy ho ban nti wakra BP ene idi e check your sugar level eba be sa screening no ede ama ya police for no na omo check BP no na e wosoro a obedureti bia ede ama se ne be adwuma nti no o sori a wa beti a check na sebe omo apomudi be ede ebetini aye kama ede ama because omo na boy ho ban e we mansi ba pomudi wo sem de o hwe ya doctor for any nurses na omo bo mo mode omo ye omo famudie but ye be se se na Alhaji Afiaye omo mu fa no safe so mo amonone so no so munya enema bi a ye de ebo apomudi ehwemu a omo ehwe omo achi ye de emehwe onya ye wo chip compound bebre ye de legacy fans e ba be wie ye wie e be hia mpa e be hia enema ye de e de akom na ye kwa akobie ti me fa kwenye so na masre bankaso fo omo amonone se obia emra emeye ye masinu emmoa se ne ba ya obi yare a se be tembia no ye refro omo nye de emfa nkokoma no. Eniya wuti ye district chief executive Edema Ayamankran so no ewa hafwa no southwest district nim Honorable Abubakar Sadiq na ne krakramu ana vice chairman Edema Otafo NDC Ibrahim Abubakar Damali enso ekire se neni aso ewa de Alhaji Ibrahim Adams ediama omanfo no. That freedom for Nyankopa say, near at the fair Alhaji Aye Ediabua. In fact, Uncle Obi and Quebec say, obey the Ama, the Pon Nasabi, free Yetafon, other places, Alhaji Boye. And then the Odiaba Hay, Oko asked to crown, I bet my cat on your Kobe Crown as Cowboy Train Yebini. Nasani at the fair open Idiabe as a charm and the bit man's man wanted to do.
Yes, in fact, on your mama was a crown monopono. Then in Yaba, say about Talachi, not the Kuyamana, Mana. So now it was out to me penny to say, as a nanny, Chabia, or Park about memoir, or Trinity, and a chefy. Sandy Pesidia, and Yapia, it made our mochi, the madman effort. And to the Abadia, Asada, and a Alaja, where Bisa for Hene, New Jersey, and our sire headed in my in your mom with a rope, a Asada, and a demon. That's a blue, that's a big. Eni ya uti ye Ibrahim Abubakar Damali ono anaye vice chairman Adima Ota for NDC amanyoko no na manibo ye nsem troni Barbara Cranton edifra santimantemo ebesomie yan to akase bono so ne fe ne mfankyire mu ewo bono mantanim na make sade sha wonom eduaburufuo ego bedu eno no watan mensenim ewo bono mantamnim na de hye kyire mu anansen niam nhyada nkomfama wonom won matumi akwaje asase agbukwaye ahye apam so atumi akobbo atodwa wofoma duabru maburu na fefe won magusunso so maburu na nyini o matwa o matutu ne kama atofo wo he akire din adwadifo akire mi se ede ba de no ane se na mben o ma se mo mra nyina wa buru ho duabru yi o mo duabo no wie ya ebo no so ahwense hwam mene akuyafo na setrema ya den pa entamo kirema de aduro de nkonta to bentum aban fa ne nan fancy form na nkempo nkabe ya sa school feeding program na aban ehye no obesra aban we mane nkakra buro wa mono ne mfa ma omanyim omba no homoden sei oman ga na akuafa wonom aduaburo agwabedu onkoto tobi no mfa nkosum honom ema yesine high school su ni nyina na mofra ne ntumi ni banku na momfa bi nye apele ne nyama mfa ma wonom na mofra na pomuden konkan ade hye kirem sei baabi aduro de enkonta to bentum aka ne no na nka mo hwe ani ma asanka jampanifo betumi asode waka na wonom aboa efisaban ka sei wo mmodden no munya dwumaden no mo na Ghana nnuane musuo nene wo mmodden akwache efuo ma ya dwumaden aboa bepempen so manuane na bupa na se aban tumi ntobi dia na aban ene wonom ani ne ye kuram akuafo kirem sei wo muni asem tinti bia ka kire Ghana mampani de o mesra na sei o man ho mmodden fa ne nan fancy form ebro ne boa ba form nanso onto na dwadefo nya sika sebe ye beboa na akuafo nso omususu eduaburo no ebehye won mu kwana nte sa de adwuma no wo mbegyae me yakuyane ewo badu time district ye frame owura Samson Dwumo me do aburo san to aburo be mfie mienu no yanya hawo ewo yadwuma yem aburo nto wo aburo kura na wo baabi ade bakọ akoto ama afi yaya adwen kura se ye no bio esanse de wo dwom no yenya tofo ene obi ba de open no oto no ene amene mu kese kura no aburo baaje no ye 3.8 wati kasika ene ni tutuo aye 70 cities wo badu na meti badu krom ya water district media sa wo de be pm e wo badu in fact ya wo haw na ya haw nyina se akuafo titire ne ya do aburo sesi a aburo egu ha nyina ya aburo ya ti ye bottom sika de toye ebi to 5.3 ebi to 5.4 ene aburo ya tiso am na bedu 3.8 ti ya de ye togu ho nyina eka na aba ye pia krom so ye ti bi to kenke nkarokono ebi 5 cities ebi 10 cities oye nyina ya bamabu because de ya do ye ti in fact ya sra ban so school feed na wo ye no wo hia aburo de am school for de won tell ni sha badu yani sabro bago yi bag kese we pa o de kana kure wo ye 350 3.5 they say yentimi nya hwe abro no gudam ha tofo amma yenso aye nyambi nyare ya ba ko ma they say ko fie kura o ne yire ntokwase ne nasefo they say ya maame fo no pese mu jae nya ya o abani adono they say asira no on twa ni nyare no mehwe ise ya brem nyasa abadu ya kachi Frame Joseph Mensa amota frame MK me na me chairman odum ha ahaye badu time district adwuma ye won ha ne se aburu an ye do nti ya sheda ate edwa ye ton ye nema odwanum ene ye de nema badwom a ye nya tofo ye ombeton so a klase amodima ye no enye ene wo hwe abdrobo a e wo soro kroma kwa by day ye 70 cities ye de nema ba ye nya obi amane nto nyema na begu ho nti ye de se ne se ye sra ban omo ye se be ya ye be nya tofo na omo be sai nema na kwa ama ye ene hia ye titiriu pempeni ene a wote ye eyo my Ghana de hia wonom ewo petu ene no ewo time mensenem ewo bono mantanem na mane boyi ye nsem twire ni Emmanuel Poku Adusi de do asa ne mane se DJ active ene de amane boyi ebesom yen ye nyina mu anka bopure mantem ye mfa ni fa nkire mu ewo Alhaji Tabora na hono mo so nsem ne bi nam hono mo ba na de hia wo krodua ne mu akire mu a
nansen wo ho na onkan na bonani se ta na kire din na je say esumpa na abai na mo kire ma sa dum so na ekoso no ama madwadi sam nyina basa dodo na mo no enuane sisi kwanchen no edu anadwo mo ntumi nkwaye adwuma wa mo nso mo yetire babafo je say bibia is see one time ne senti wa mo sire mpanifo so mo mfa mo na fancy fom na nkane nyina na de ekọ no ene yenye pam na uba wura mu ewo miamia hudo bi se tantra hwe ne patem je se miamia na doso pam wa mu kire ma titu na lahaji eye tabola ne de enye o enya je se nkane ano eye na kire din ebo no moto ma na pa ene alata mommo na ese okwakura okwaduro mikratrom na adwadifo kire ma titire ma ye den omanyimu wankwa obeda kom onu abusua kom bekom na sabe nipa bɔ no ho no so na obi a ɔyɛ hairdresser na ɔkyerɛ amanfo adwuma na obi kwa yɛ niti kakra obenya de ahwɛ abusua na anyinam kanea ne kɔ na kyerɛ din wane mu kyerɛ ma o mudwuma de anyina yɛ basa na kɔba sɛ esum duru wɔ no ma akrafutenya wakɔkɔto ahwɛ ɔmo so akɔbɔ ɔmo korɔ no nti ɔmo bɛsra ban ɛna afi nso asa ahwɛ ɔmo anga na anyinam kanea so ade hyɛ ɔmo water bora alaji wane mo brɛ pa ne senti abanfa ne nansi fam na anyinam kanea da ne bobo ene kafre kadwo no omuntu ho na mo ne mo anya saade a wona matetirem ayeden pa no maso omudum no maso eba be 1 minute na assign call off ebi on so omubedum a omo nsokra agise anwumre be se bia 5:30 ebi okra na e park yakọ be on se na light no aba nipa ne be wash niti on share dryer mudia ene okase monyema me light ne ba na maba aha no bi wo ho no ma na obi obe wash niti na wabo enti no onye nti obeka se me kwa aba ebi obeba anwumre no na ebi a okoye na ne aso kakra obesa aba na yegusu ya na light no call off enti na say si ebe pipe mama na ni apipe mama na chese wasan ko ye ejuma na light na ye de light nkan ho aye ntumi enye ejuma no but omo nkan hwe na ebe ba ha betra ha no sa o hwe ni obresa no e ya na ha ye ba da kuruko butumi dum no be 3 times esa na ye ma wo fridge mu so na esai so mo be dum kura nka omo nkan kire so mo ma ye hu se bi ande ye be dum no na afi wa ye oni ma yi na so mo nka de ya esa omo se ye ma ne ha de e bad kura e bad da preso nti ami TV ba akokra se ya ehye echiro ese ne ma pa ko to na current nti me kokra bitma gina adwuma ho sa betwen se bi ombeso no light ne ma to lese bi a oya wahala bi na pe generator bi ansa na oyede wonya power ti esro mo nya ho bibi mai ye mo se ye ntade light off nso obi ba ye ne ma nyina asese ye fridge ne ma ye di hyem bibia enkosodu anadwo adwuma yefo apokra ye wa beta de kakra ma ya light off fon na chese ye se ye pon ne ye tena fie enti esra aban da roma ye sa de ensa ye mu Mr Mahama papa ye sra wara light off nde ye bibi ma ye togu so anso na asa ye togu so anasa ye no ye fo so kra wa asasi so first me to 100 cities me store me so hwe no ani fridge me no mu nsuo any light ne fine first me to 100 cities e bi kra 1 month ni ekire say me to 100 cities 1 month 1 week kra ma na adum wo be kwa electricity wa ye say wo de ka me so me hu ka me de ade de o be kwa akotoro ne yabo ne de ama na de aba be hyem esa asa say de ye hu ne ekoso nti we de oba mpanyini ya da woroma wa akasa oma boa yen ene o mampeni wadama wankasa go ma boayen efri sei nkane ano ese ebo ne moto mu na akiri din eka aba no enyasem kuma we ade hia wanom ewo alaji tabora wankrabo premante mu na wote wanom akwesemi yenyina we so ne yankenka madwenkyire ni bi ensom enumrei yanko Facebook na nsem no Ghana ade hia betwire gu wopa na Facebook no so na me wofa se ojibobo atende aba na wo kire mi so no ye member edema MPP na eye media patriot na wo kire mi se ohwe Ghana nkuntabu ne ade ne de in fact anya simkuma kra na mom still na ne mabo eden to mbesra ba onye bibi mfanfa ho na Ghana sitinem enye kama pode ncha kese de koma Dr. Baumia ene Shalichei Tiwa oye MP de ma atwema ngwa biaja south na afin so kodwo Bamba National Fires eye vice chairman eye hufo ena oyibo boaten ni na ode nsemi ba na junior papa de aba na o se omayadwo dear good news see dear good work junior purpose see good evening dear good work na me wafa say Richard ahwede aba na o se omayadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa mo so men so papa Yakopon Nhyira mpana kase ebo no o say I must confess DLFM news is official sweet like bird meat
more desna no manam nenam DJ Ghana man free so na ye great station ho ana dwumadi ni nyina nam o say o da yasna dwumaden yabo ona po na o de bam e de aka ho na me wafa ase Kofi Parliament de aba na o say DL News de edamufua loud in Agona Bobikuma Apa Kofi Parliament na de ba me da se me wafa ase na Sweet Elizabeth de aba na o so my Adjoa my lovely people. What a great news. I love this. I say I love it. This is coming from Sweetberry, Lebanon, Zone 4. Meda say Lumba and Super original taste and kasa 100%. Na nasa for the abano say DL News, tasty and kasa, DL News, taxi and kasa. Enti ono so ne dia or de ban. Baby adre de ye bu nkompo akwagropa maso na nsama e wo ho ne nya se mukuma na me wa fa se kanatata na Bismarck. Sansa otunas wo kwa ode na chija akroma nti ode mo fa ase kanet atade aba na eden an na dwuma de be ye wa makra ye mfa no ho obo wa ma dwuma de kupitela de ne saka na be dwuma de ya duru so ne friend saying DL Power Sports on DLFM 106.9 DL Power Sports emwade ejawo ne misa ya wafa ena nso menim wafa metesa wotume spring up na eba ne sa no wo hede ye woto atena ho mon spring up na fe mon samra back as I said ya madin kunim ba no kra ma hede ma she go mun ka she go Sikana doso dodo, sikano doso. Enya sana metia bia, sikana doso. Listen to it. Utu sana out here. The bia kalabule na mu bugana for in the name of blasters. Musu tamusubai. Na nya sana metia bia, kalabule na doso. The bugana faso sa. In the name of blasters ade, fire pay you people. Cost of living is high. Businesses are struggling. Unemployment rising Ghana. Unemployment rising Ghana. Amafo nya juma nya in times like this. Dollar bia, dollar biano, you people have to justify it because dollar must see a back from. The problem is that I think the referee is for them. I remember I scored a goal, and after jubilating, they cancelled the goal. Why? me wo fa se kan tata tena se ye nko ne chairman akwaba science man wo abo no sa group amaso nsem no mfa me so mo kase bo ne so Kenneth Wafa empom di saying oh nyame adom bibia de dana kwemu kama na watwi so bre di kan ye hia ni yes na ai me wafa se ne ho ye Bismarck oh Bismarck metin nka ye papa za Bismarck on sem ne de aya yompo bia fa bia ti e ba ne sana na ya hwa prepare na bibia ye kama nti ene se be prepare won nya sa pepe aha nti ye mfa ma no ana me boa woto ana hu ni saying ye cool down man kakra David and now must more catch them or catch them so called one who be face me squarely as more catch them answer free newsroom akufi ni za o me catch them and for man kakra bi men for man that blame na me dwen ho because after show no no ana me dwen that blame zo ko fitela Phyllis e wa ha na nenso o mo so wasa kwa test na Phyllis e wa ha no obebre panti senior Brent me nya na kajagum right ebusan mo bibia kwa ba biom FM radio 106.9 emra also send na nwumre so agudie mu nsema yetumi aboa na yetumi elbran sha sentempa so ne sha sen free sanse Ghana Premier League match week 25 na watching yes games no eno so betumi asha se hye no say Friday eno seat of match bra Ghana yato santana ye komache enso etumi edi sa independence no enso etumi amon sa big game no eno to twa e wa branke se bra Nations FC etne fiatonsa enso edi afre bobo kwa ni tin edi bechem United onu se sa game no dia no so betumi aba live on TV ye di sa nkomo no enso etumi to jana Sunday games no eno betumi ato aso challenge so wo University of Ghana Stadium na dia how to folk etne fie no mo atonsa edi afre club ni tin edi paseke Holy Stars aso na kopiemu enso e wo Toma hinkro dia Eduana Stars no wo mo etne fie atonsa enso edi afre club ni tin enso edi 11 wonders
saa so na Aliu Mahama Sports Stadium no ɛno club a ne din Kerala United ɔmo to nsa afrɛ Kumasi Asante Koroko ɛno big game a ɛno nso betumi ato dwa saa so na game a ɛno to dwa wankyene ade a Young Apostles ɔmo tena fie ato nsa ɛnso afrɛ bibie ne goal star onim sɛ league we no kamia sɛ na amanfo nim sɛ ade a medium afo no ɔmo agye league no na me no ka sɛ deɛ 1 point between medium a saa so na club a yɛfrɛ bibie ne goal star medium a ɔmo bɛtena fie takwa na ɔmo ato nsa afrɛ Hoho United saa so na club a yɛfrɛ ɔmo Kpando Hearts of Lions ɔmo tena fie Kpando na ɔmo ato nsa afrɛ Swedro All Blacks a ɛno games a match week 25 Ghana Premier League no ɛno nso betumi ato dwa yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa na wonim sɛ game a Sunday to dwa Accra no ɛyade a gate fee no how to full game a ɔmo bɔ editor paseke no ɛyade a popular stand 30 Ghana cedis saa so na center line ɛno 30 Ghana cedis VIP ɛno 100 Ghana cedis saa so na VIP no before gye ade a ɛno 150 Ghana cedis a n'anwumbe no yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa na away from that no yɛnti sɛ Kumasi Asante Korokwaso na deɛ mensa ka ne sɛ mo goalkeeper yɛfrɛ Muhammad Kamara ndɛn ɛyade a ukopie mu Guinea Bissau mpanifo etumi ato nsa afrɛ goalkeeper no so no etumi besi aka no sɛ yade a enche bia no ɛno FIFA International Games no ɛno betumi ato dwa nti deɛ mensa ka ne sɛ yade a ukopie mu ɛnso Guinea Football Federation dia ɔmo etumi ato nsa afrɛ Kumasi Asante Koroko ɔmo goalkeeper fɛ Muhammad Kamara yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa na kɔtɔkɔ hɔ na unum sɛ enche ɛna mpanifo ɛbɛpaw 3 member board chairman na sɛ mpanifo a ɔmo ɛba bɛhwɛ ma Kumasi Asante Koroko board of directors no na deɛ mensa ka ne sɛ after sɛ mpanifo ɔmo etumi ɛpaw board of directors no deɛ mensa ka ne sɛ yade a ukopie ma mpanifo no ɛhwɛ sɛ ɔmo de 2 more addition ɛnso betumi aka mpanifo no ɔmo wi a na mpanifo etumi atena ase no ma pɛsiw a ɔno betumi edi Kumasi Asante Koroko club n'anim a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa na amanfo ɛka sɛ Nana Yawaponsa rightful candidate a ɔno betumi asan bɛfa saa role na ɔno agya to wɔn a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa hyɛ no sɛ yade a nipa mmienu a mpanifo betumi afɔm aka CEOs a anaasɛ board of directors a mpanifo wɔn apɔm na yade a yɛbɛnya one lawyer wɔn bɛ serve as secretary to other members a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa na away from that no yɛn kɔdi nkɔmɔ kakra ɛnso wɔ women AFCON a ɛno nso betumi ato dwa na onim sɛ up to now nya dia Morocco man no magya tum sɛ yade a saa AFCON a ɛno nso betumi ato dwa ma afem no ɛno nso betumi ato dwa na deɛ me sɛ kan sɛ ukopie mu ɛnso ɛwɔ South Africa dia South Africa fo no ɛde to dwa sɛ Morocco fo no ɛnyɛ ready so mo betumi ahosi ade a ɛno ɛyɛ wa kɔna betumi ato dwa ne deɛ mo South Africa man no ɔmo ayɛ ever ready sɛ yade a ɛba no infrastructures a ɛba no nneɛma yɛde gu akwam ɛhosi tournament dia ɔmo South Africa fo no ɔmo etumi ayɛ crowd a ɛno ɛyɛ nkɔmɔ a ɛno nso efi ɛyɛ WAFCON mu ɛba ɛnɛ anagye no yɛde sansɛm no ɛnso etumi to dwa nkɔmɔ do drona ɛnso ɛwɔ ma no ɛyɛ game a ɔmo ɛbɔ na onim sɛ deɛ mensa ɛka sɛ ukopie mu ɛwɔ the Black Queens of Ghana tututua no to twa ɛwɔ yɛ ade a ɔman a ne din ɛde Iran deɛ mensa ka sɛ manwa no ɛde to dwa sɛ wohwɛ kwan a to dwa na sɛ nneɛma to twa ɛwɔ UAE ɛyɛ Dubai wɔn a mɛkame sɛ mo safety kra no ɛho nsɛnsɛm atumi atɔ atwe ntɔmo deɛ wɔn ɛde ɛyɛ nsɛm ɛkyɛ aban ne sɛ ade a games aka to twa ɛwɔ Dubai no ka aban bɛhwɛ aka ɔmo return back ɛmɛpie mu ɛwɔ man kronkron kan ne san sɛ wohwɛ missiles na nneɛma ɛno to twa ɛwɔ Dubai wɔn a ka manwa no ɔmo enya ya ka aban no ɛmfa ne ho gyim na ɔmo ntumi bɛpie mu ɛwɔ man kronkron kan a yɛde saa nkɔmɔ no ɛnso etumi to dwa hyɛ no sɛ ne wie Kumasi Asante Koroko omo bo Ghana Premier League dia win no eno etumi ekwa atwene omo ebo friendly game ehye 2-0 eno pro players eno team a Kumasi Asante Koroko omo etumi ehye omo yede san komo no enso etumi to dwahye no sa branch a ye fe no Kwame Poku ebo brace enso ewo sa game eno so etumi to twa yede san komo no enso etumi to dwa na yentisme how to focus here no unim say in the next 6 games how to focus edo mo anim mo eba be bo the Ghana Premier League no eno na betumi adi terms as how to folk
this season Ghana Premier League no omo betumi achitia na esa 6 games eno edomani say Sunday omo ebo after Baseke Holy Stars wia omo ekwa akopiem Kpando Heart of Lions na omo wie sa game na no mo atene fie no mo atonsa eda first Redro All Blacks apart from sa game eno so betumi atotwa no omo beko away to club by friend Young Apostles no mo abebo home to club your friend Vision FC so ena game eno ediwa no against Kerala United we 6 games has to folk for Mamo airport na hwem say Ghana Premier League rom omo betumi agye san komono enso etumi to dwana unim say ade a ukopiem nso ewa Black Queens ase biom pink cap no enso eguso to dwana nra after said the Black Queens of Ghana enso ehye omaya ne team enso edi Russia 4-0 no after the game no ena opinina ye friend came last ye na etwetwe komo ahead of the game omo ebabebo against Tanzania unim say Black Queens omo next game no omo airport area Tanzania yentiesma wono ekafa Tanzania team no because we play against another African country that absolutely want to beat us. They would be the underdogs. We know that they have a young talent group of players that they're going to run a lot, they're going to tackle a lot, so if we are not there, they for sure is going to win the game, so we need to. Yes, ano sema Black Queens head coach Penina your friend came last ono edi edifa tima ni din enso de Tanzania edi san komono enso etumi to dwahye no say abayo wono esi akan edema Black Queens Stella nyame chentia mensa kansa abayo no etumi adjoin Norwegian club your friend SK Brana eno signing na meno kase Stella nyame che wono edi akopiem wo Norway edi san komono enso etumi to dwa na Black Stars won yentinsme na uniso Penina FM Prince Tegwe akodi nkomo eno penin edi tudwa se obeka 2010 Ghana kema ye boy enso edi tia US of obeka sa game no Asamoah Baby Jan AC form etoto ntena no enso edi mama konkron Ghana na no ena Prince Tego edi tudwa se sa game no mpo na Asamoah Jan ne ho emfa no penifo ena ne Asamoah Jan ekasa mo won mpane a wono edi ko wura sa game tienko ne enko tiensima Prince Tego wono ekafa Asamoah Jan one particular good thing he did that, I mean, people have not really realized because they were not part of the team. Sure. Everybody was happy that Ghana scored, how do you call it, USA 2-1. Mm-hmm. But if I should tell you what happened before Asamoah was able to score that goal, you'll be shocked. Because he was very sick. Wow. Before the game, he was very sick, throwing up. He couldn't even come to the morning shake-up and all that. Yes, eno sema Prince double tego one also can edifa Asamoah Jan 2010 World Cup Ghana yekwo remu enso quarter final Asamoah Jan ono edi to just say before the game na no panumpo na Asamoah Jan na ho edo tona shake up players no wo mo no went to me anya bia nwumbre no Baby Jan AC form to tontena no ema Ghana be bia enso etumi data yedi san komono enso etumi tuja na unim say sports minister Mr. Kofi Idi Adams akwodi komo na komo peni no edini enya ne say ade a mo amoka say the day you World Cup no ono enkobi no sports minister de ono de ogidie mapa say the day you Ghana squad yede kwakọ remu enso 2026 World Cup rase no ono so betumi akobi entiensema sports minister Kofi Idi Adams wono edekotudwa. I think he's picking up also. Once he hasn't retired from international football, I will not be surprised say Jebehunu team no. I will not be surprised. But that is the coach's responsibility. Yes, my sports minister Kofi Idi Adams and so edit to just say kwambia so the day you wo share games on airport edman na breda na Admanten form no was 3 year papa pant no de ojabi bia and so my coach Otuado say Admanten na defend the day you no emre so na say Admanten no e farm na say Ghana ebe hia no World Cup na say there odifata and say Admanten no wono esefata say call up a coach Otuado wono so betumi aye no ono so betumi anya akonya yede san komo no enso etumi to join on this note ye ntwa ho ye bape na amono nsem no enso etumi ato so ede amamo. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. DL Power Sports. Adjoa Agyei
Right, yanko tempas yanko piemo enso amanfo close ne fansema eno so everywhere eba yanko piemo enenwumre games no eno so etumi to twahye no se e ade eno English Premier League na eno games no eno so etumi to dwana Liverpool fo no wo da pa fo san so motena ho Wolverhampton Wanderers club wono FG Premier League no wo ebo mo eka no mienu a wo so etumi team ba ko sa so na club ye friend Sunderland ekwa away enso ekwa share ba ko Leeds United Omo entumi anti-Kansas and a gamer and also etumi eto chano a club your friend we no Nottingham Forest one and then omo kwa away to Manchester City South and a side gamer and also etumi eto Chelsea the Blues niema and so entumi enkoye and fema Chelsea after so penina your friend Liam Rossini and tactics and also all the rest games and also etumi eto chance ne game no and no against Aston Villa and no game and also Edward yeah this common and so etumi eto Sharon said Brighton and Hove Albion omo etena fie no mo atonsa e da fe club ye friend Arsenal na Fulham game no omo etonsa e da fe West Ham United so na 8:15 p.m. no ya de Manchester United omo eboere mu e St James's Park no mo abo game no enso e de ta club ye friend Newcastle United ya de san komo no enso etumi etuja na uremu e Bundesliga no man na game ba kon enso etumi etodwa Sharon said club ye friend Hamburger ASV omo etonsa enso eda fe club and team edi Bayer 04 Leverkusen yedi san komono enso etum etudwa na away from that no yentin men na ukopie mu enso the Moroccan Football Federation jemensa council penina ye friend Walid Ragrago ono ayo peni of Morocco club no enso edi room for mo first ever semi-final enso of FIFA World Cup no na jemensa council penino officially ono etumi edi adwuma no ato as head coach enso edi ma Morocco club minor yedi san komono enso etumi etudwa no kase de 2026 FIFA World Cup and also betumi ato Penina ye friend Walid Ragrago onyo no na betumi I head coach and so edema Morocco ye de san komono and so etumi etudwa na unu say CAF ene ya omo etumi atena say the Champions League quarter final stage no ya de group parents no and also etumi atudwa chance club ye friend RS Bekani omo Bob home no mo ede a club ye friend Hal Hilal Sasuna club ye friend ES Tunis no omo so etunsa ede fe club ye friend Al Atli Sasuna club ye friend Memelody Sundowns no omo etnefe atonsa enso eda fe bobokwa ni tin edi Stade Malien Sasuna club ye friend Asfa omo etnefe e Morocco no mo atonsa eda fe Pyramid eno games quarter final CAF Champions League no eno so betumi atodwa ye de san komono enso etumi etudwa na uye Manchester United fanati we sansa Brantona ye friend Harry Maguire 2020 more and a branch no off season ono eko piemu ewo Greece na de second sa branch no wono eko piemu ewo Greece no niamon sema branch ye friend Harry Maguire eko ene say ade ono etumi sorti policeman no no edi ne dwuma saso na ade a branch no attempt say wono so betumi aya arrest ewo ho ameno kasa branch no 50 months jail sentence and a 24 enso etumi ade ma branch ye friend Harry Edward Maguire meno kasa branch no wono eko akwesa pi no eno so betumi atotwa this sound komono enso etumi etudwa na this season ope club akwa niema eno enkoyi enfema no dia Tottenham club no na dia mensa cancer Tottenham for no raise concern so omu se niema enkoye enfema omu club na emum no ukopiemu ewo EPO no mu dia ya dia referees omu decision bi ena ma niema entumi enkoye enfema Tottenham dia men second se Tottenham for no omu actual letter tintin e de kopiemu enso ewo PGMO we penifo a omu ehwe referee dwumadia eno so etumi etodwa so penina ye friend Howard Webb ono ena ye president enso edman penifo a omu ehwe ma referee hu dwumadia omu edi ewo Premier League no eno so betumi akwa etumi no kase Tottenham for no omo actual letter tentia kopiem o say referee decision bi eka ho na this season Tottenham club no enema enso entumi enkoya de san komo no enso etumi etudwa na unim say Chelsea for no ya dia ya share league ya se na Chelsea for no ya kwachi league na sana nanse nyama enkoye na dia mensa eka na say branch ko Palmer say obo game e dia ma Chelsea for no win games
esan say apart from said Kopama and I say games at Chelsea omo aba Kopama enka na yade 73% no Chelsea for no omo etumi efa win dem say kan say Kopama Pokema 24% say Chelsea omo betumi win games at there no so say Kopama any Chelsea set up ma this season yama and so etumi ekoye de ma Chelsea yade san komo no and so etumi to twa oye Madrid fan at we say coach na ye fan abalowa de me say kan say coach we no obetumi ato aso e de dwuma no e de ma Madrid ya na Champions League na branch no wono enhwere say Madrid fo no betumi agye UEFA Champions League na no e nkoma e no so efri ho e ba ye de san komo no enso etumi to dwa na coach ye fan Didier Deschamps head coach enso e de ma the French national team na de men say kan say branch na ye fan N'Golo Kante na branch no wono betumi akopie mu 2026 World Cup eno so etumi to dwa ye de san komo no enso etumi to dwa na unim say na game to dwa bra na Barca airport editors Atletico Madrid sa game no na a big game esanse Barca for after defeat 4-0 defeat omo ensa kan wo Wondra Metropolitan no omo etumi ewini sa game na unsa Branton na ye fen Alejandro Balde ono epic injury me say kan say boy no ono betumi atne fi 1 month eno ensema eno so efi Alejandro Balde aso ye eba ye di san komo no enso etumi to dwana uniso penina ye friend Georgian Robert Club no odi na dwumadi e de abawie e wo RB Salzburg and as Leipzig kuo no sense opinion no de mensa e kan say Madrid for no e hwem se no betumi a possible replacement and so e de mo penina ye friend Abalowa ye di san komo no and so etumi to da memre no de call name me last story Abrante friend Rodrigo Guez the second says bueno and also etumi apeki injured Madrid game and I said the rest of the season Abrante Rodrigo Guez ranya dia and also betumi akọ FIFA World Cup and also etumi eda Brazil national team ma and also sema no every ho by this san komo no and so etumi to Cristiano Ronaldo and also April e fi Al Nassr campa Abrante no aba Spain ho na Nhyiraba no and also etumi to this san komo no and so etumi to jansem ke dos nemo no emeno enso etumi ayebeti enjemu na wofa Sammy B wono enfa dwumadi no kan no enso etumi ento aso na sekese enkoma head of sports Mr. Kwame Fum saso na man bise Bismarck eduse saso na Chase Oboroman my branch ya ye fen Odisi Kamunia enso edi moral support no etime chi ema na nwumbe Kenneth Arthur from Kofiken official ne metumi edi nsem no etumi edi bronti wofa ye fensi wofa se odi agudie mu nsem na se on yes na ansa obekọ no Bismarck ne ho ye wafa ne ho ye pa ye di nkomodo do na ne ho ye na me na me sen ko na beba no yes na didn't na wa may because me na wo match wafa say we no yes we and there me dey what I say ono oba Monday and na say nyabo apayo David enye say wa sheda no ende because ka kire me so be face me anime be face me squarely sa ono ebia wo be sha kwan ho dey afan tie ne nkra bia bedimi ho sa metime je koma no entimede mano na de na say radio no ma bia tumu fie nti de ka nyina no mutie ono wati radio no ha wa lem so no mi say de ya na wofa sa ono ne kan yo se nka me na me kan ye de a nka me ka sisi bo ono ne kan na message bia ba message ni nti na ma me buafu no nya sa nka me nka hwe obi ato nkraba se otai Bismarck eji na asem na ha me pa wafa good evening wafa mesre wo unu akuala ni asema Bismarck e kanade ye na me ya adwin wafa ye pe ye antio se ye maami o ye hwehwe no ye hwehwe na show wafa ye sre wo nti ye na me ya adwin ma bize ya adwin wafa ye sre wo pa wafa ye hu bibi ma ye na samo manti ayira me nche na mbehwe no Kenneth ofa sa manti ayira me nche na mbehwe manti na free ofa say ebia obi ye hwe bi na wo ye peni a wo fie die etu bi sa wase o Bismarck tin ni we pe o ka kire me say yes wanya tu Joseph Kunadu Josephine Kunadu eta na chi ene se akuala nso abadwane no na aya me yapa papa na wofa obi yira na ye hwehwe ne ye bisa se kanye boni o ko bia samu ade aba na wahye na o se na Bismarck de ne ho yere mo bossa hu de oye na wonim Bismarck sofo abafia sa o de ne ho asema beja ye se djuma wudi na so no mu na han pa edimi hwe na Ghana fo hu ana mo bia Bismarck etu no etete ne pa Kofi osofo na no di beja ye no Bismarck esi hu kwan yo Kofi mo ti Kofi wa prepare chiri
asema boy radi yakopo. Hey. Na Bismarck ogoje adura na because so for na you know the buy me dey mfa na answer na no say omo ye aduane ma Bismarck ku fi na Bismarck say na nsa ase body nkwa no mudi sa ntinka on sesem nyame nkwa akọ mo pa no sum ne ma me nku twa no sum ne ma me yes say yes Bismarck say omo akwa homa ofie na ne ma me anu anu ne ma me neti oh na den na se me na akan na de wusa tie nkwa mra pa wo se nya ne ma me mate Bismarck ma me asema de beja me kana Ghana fo nte o pese obe kana Udu body na fa chance ni free akọ. Fa utu ma ku ja me I can ba kwa what we chop money bia ma me. Ah udu body we chop money ofia. For what down. Ya be kwa me go twa no sum kura. Ba menya ensra chiri. No de na so friend na de beja ye no mesre eye hu hia. Yes Bismarck sa na obo drums wa so de agesanya sem kumo. Nansa na drums na wo bo no sa na botaye bi ntira yenkoti osofo no nkoma odija ye wa fama mienu komo organ abo abra ya mo organ kwetumi ya wan ti ase omo ni ya mo organ ye betumi ya sori wan ti na mo organ wa so dem no for two guests wa so dem wa upa Sunday remember sori se nya sori a wo ti so dem na mo kika go foti bom sa komo organ o kama ti ase ya omo ni komo organ wonya oki na na di balance omo badam omo nya sori okay kaka ubodi wo ti bo organ wa sori dira ho asa wo organ Openi, yes, Bismarck me solid now, so the animals were borgan. Say, any not in any call and why you. But what for some of more post was a pound. Bismarck mono, or more borgan, boys, be all kind of free Bismarck mo. Oh, Mrs. Uncle Francis account. Eh, better, Fina Casa. Bismarck mo, or more your home now, sorry, organ for a hard drink, papa, organ, or more media. A camera was sorry, them. Well, first I go find the man from Mundiago was a real. I'm a preacher, Moses. I said me omu chewa nisa. So na omudi any settings in kwa. Yee, senior man se men kanche Bismarck sa de omo ye ni nyina no boa wo. He, o se na mo wa Bismarck mutu na so de mo ade se sebe omo ya kire se omo na kire se omo bo drums na ade so omo se ni nyina zankwa. Na o Bismarck se agyei se na no wenyi akwa homa. E di bi asi wa se body nkwa. Na uni skar de na be ma yes Bismarck sa na de oye ne ho nyina oboa yenhwe wo bo Naziga what is wo bo Naziga what is yes sa Bismarck ko so na so original drums na chi no bom gidigidi ni nyina so musi ni nyina yakwa kenken kwa sa na trip popo fro bi na techidi enti na de mempese me ha ne bebre na mom ne ho nsam de bi wo ho kofitela de bi asie kyera me ya adoma mempese me hia no one on one oh so obe meet me squarely yes ti me hia na afi na matuja ba we kakra ma ye mpo medwene dabrem ne dabrem na me adwen sika na me boa ana me boa se me no nya na ye adwuma ye wanyi hu firi mo na asamba ye nyina ana me boa na na de se we nya ba bia ndo timi ba studio ha oje obeda newsroom ye besra mommy ye ma me odobro ni se Bismarck fro se ne dabrem asesa mesre obo modern pa bi kakra ma no wo de se kitchen ho kra ma ne na se ya ha kitchen ne kro modern kitchen onye normal kitchen bi age se yo papa bi mo ma ne nkobo AC kakra e wo kitchen because mi suno because ebe ya den anadwene dabrem ya asem ba ko abetete nipa okrum a enti ye nyina Bismarck awra hu semu so wafa this 6 year kwasen okay be ko Coma Cup 2026 okay ya bomb me no kase ya dia ranche bebre na anya opportunity ebi etukwan ko Turkey ebi so remu e the national team this week any the final zone so betumi ade atodwa e wasen and one thing is opinion ono aye kofa Reverend Kojo Dame ya dia mpinifo atumi apa no as grassroots football ambassador ewo the whole of Ghana wo hwe initiative no dia bana aboa e ma youth no bebre na atumi anya opportunity this week yes sambo remu e wasen edubiase ne asen ando na yetumi akopre chikama nto no the 2026 Coma Cup eno so etumi etodwante yenda openina ono kofa by Mr. Reverend Kojo Dame ono any openi kofa by ane mebun bebre na eso etumi enya opportunity remu enso onti wafa yefensi me da se na Bismarck de abase massa stop that na woni ma de exclamation signs 3 sisi wo so what ase de na se asem na de ba otia me
Minim say brofo na watwe so ote ase de a say wotwere bibi ma obi. Now the exclamation signs ni si ho. Sign ni si ho say 3 no. Aba mi ensa na. Wo di si wa na say tiamude wo tea me. Sa. Bismarck ne nsa na ya say wonyi chop money wo fi o manu abode. Kwadi bia. Wo say da bia abode na o ma me tea kakra ye beka no. Wo tea me say massa stop that. Na wa sign the exclamation sign na si ho. What the 3 na ba yo. 3 what is what tea me? Otiame na kuala a wata Bismarck etu ahunu suban ye prapra kira ma na mo yededi no ye covid ye nya hwe ye kina ho ye wonsem bebre asofo ne de aba dwuma odi na so dem ene montene so nyina abedu ekine beyi wate mata so say ye nka nchen so okay mata mate wote ne nka se unu abetro mata ho ase se mata is heavy se unu esa package ye you pizza man sir ai want covid unim de be ni say Bismarck nsem no Bismarck oda pizza man mamata no kure na make actual more pictures wa say you see yeah na de be ni say eno ne yemfa nse chene nka beboa ye pese oba e chene hwa na ebe opani o chene hwa na ebe JC ba Bismarck anopa obenya na anopa anopa de enim say ebenya no but anopa ne de ene ebe ye na morning show no so Friday come in say chene na Friday say me no ne yemfa nse Friday Friday. Or the best sending messages. Or say let's meet on Friday. Saturday. Let's meet on Friday. Let's meet on Friday. Or say or the match will be account. Oh yeah. Or some vim. Or the Nesai say vim. Entieni. Oh, Bismarck. When who are there you? Nesi so many edin djuma. Obeka kire sie hunu mo Kofi me da se pizza nema o da no so purchase no do come amata no so so we heavy also heavy yeah we high bit mo asem pizza man ni yo Nyankopon ka no ho no mo no na Friday no say your friend is saying if you run to a kremu betu ba say o ti nko ade ma men kan che ne say bene behehwe no okay you always Wisconsin level 300 ni again obehwe no level 300 on friend ne so beboa wa fa ha kwa ho ha ba bia we yensuro hwe na pa eti kasebo no yenyina we si na ye fancy na nsem titire di kasebo ma kotini bia ne sei ye de ani kire mu wo finfin mante ho na koto odwa sei enkwanhia esi endrada wo mra na enumre no nso agba pa ho sema aduasa enipa maako du ba ko na pepe ameke so mda yara sabia a doctor fo gina wonom so wo Cape Coast ene takura de kwantempon so nkwanhia esiye Mami akowi abofra wo manprobi eye polyclinic no say court out grantini bill say wontwi a eye 200,000 Ghana cedis akrofo techa mienu bomu trimpo so mkwa akowia eye judge ni wa santementem ekoje ta etu akasa wonom yede mu kire mu esom Interior Ministry edin Sam Edbetuja HM say aptitude test ya applicant no echoye no mo de home result eba abetuja Sanso na dwadifo mu di dwankoma mu woka so amekire ka so market mu dwane dua yi ye kire ekire mu am bia hodo amotonton ne man penifo peso mu dwuru go stores no foforo mu nya sika emfa ha store penifo entwetwa so kra Bisahine edema New Jersey ye USA eye health screening edema police officers mo mankra so eno ewa hafwa no south west eye district ni wote wo bono mantan mu tan eye abato mpeso asese adwedifo a wodom toto aburo tonton na afenso adwedifo a wona aye farmers mo mmodian eye kuaduaduaburo no womode adesre de ato Ghana mampani enim sei womunya atofo ntiaban entoto aburo no emfa enye school feeding program no sanso ne de ani kire mu wakra parliament mu dia na adesha wodmo Alhaji Tabola kire mso monyina mkane ya no asiruboja entimpanifo nya hu bibie nsam no pena ka wa nimre yi ya de beso mo se nimra no nsia kase bo na champion te de ekopie mu Facebook sanso na kase buru mu sebufo no eya Mace Mebel entwese mu edemayen miame wa fase kuma DJ Zigibi echinchim kase firi from adisum ya numre yi afiba ebo ye ho ban ho mu kwan so no honem ani sanso na Kenetata ede agudie mu sensem besom ye wakase bo so akenkafo ye mienu edi ameje so ye wofa ose de the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwa hwan na eba the international DJ Afiba oba no Jumedi ode ba ne friend sen awoso aba obe woso na Afiba total drivers no mese me pon na me kwa wonkwa na mutie wo 24/7 omo biem especially sa ye friend sen achemota total drivers no in fact omo ya de Kwadwo meti omo nka pa Kwadwo ni wanten dabi ndra me kono se me gina atomic one yeah no me nyaka ana pharmacy
company car bi betwem ono ye kaso no ye nyina boys ni ye dede no de yengu achi onim say no o tie me before say me mesi form nti me ko nyina da wonam driver out here kan DJ no nyum bi wa bomb mesi form metimi ko na me ne say anam say o e tu chema wo mo ya me share drivers no mo ya de mo am mo private cars e taxi drivers atomic e ye junction ha no mo in fact mo ya de ashamanfo ene tema mo ya de madam fo ba ko taxi driver tema me afini den me chena ni me nka na ho pa na adwuma de mo bo esumenti afiba ye mfense na fanyum no gum na nsa na Adjoa Agyei Sikapa say penisa body agya kwa nya no kwa na dade nyum wei ode ma na dofo nyina yakra mo Yansini bana